Atran tir tek lo lam lo hai second somvel bak la liam lo ni winning khel te hi Kolasib United bi phalam pang India lelam hi CC handi ve thonga second division tournament kheltung ve ve nin kan ria kuma hianin khuang rual lo ani pon maro chu second division tournament khel tur ni to mi awangin kumbi thlia om to lo ni ai u te zinga po hianin ngam taka kan khel thei hi pawimawh lai ber chu ni 720 in kala in ka ria kina bo stop om huna te ni ti velin la kan tumange Kolasib United labing reset le saya Ezra saya le tiang khanin malama kalpui thei chuan kalpui tha free chuan space awiyam video box train se chuan 720 hen latlang lo lo phot mang tung thum chu nakina kan enon huna dua video feel lo kan ti tak le te nei tin lak to tu nei ti hi kan shamei don ne CC lemon ball ren pe ve thunga left winger in ngat mai wanang phadon defender in ti thakop mai zulten yang Ezra chaklama sajam puya aresa Ezra zulten Sultan thu ball pe keeper rondok sa deuh hlek boka CC lamin ball position ni vela thunga tlan pui thavio mai Aresa Ezra Zen dấu kim tan an pia an lùi đều lek nangin lại lemon chunk về lá sarsisia pokel ni bây giờ an atel pi don mấy thèn tournament này hiền CC lamin disual tlat mai Joshua Arefan thlang lama Edwina penalty an choi tlat mai CC lamin Kolasib United penalty Joshua keeper bumasin mole score lo tlat mai penalty hi miss thei ani tlan ma jo son nor chen som le hala sarsi si po running not hriam ma ball change thadi de le me ya defender ta lo siam rem mana zolten malama Ezra setlea stand kamang lo wen hi Ezra setlea zolten yo ko ni lo Edwina Joshua Ezra Zana Joshua Zana Arafa
bắt được defender ron chắc chắn em à Arifan cho sân này chun zoom lấy chơi bên đi rồi phải là dấu sủa để đuôi nào lúc bóng mà này bắt bùm nát đấy rồi thế à biết không có mấy để đuôi nào rồi nè Azra pass lug lâu đâu này sisi lamin rom vorlo ta keeper ron dok mana oh wal kata Edwina Lukso sisi lamin vela matrain kalpui thazela sai na mà chân hiểm lậu ball run lụt sisi lamin thang lam train sa sisi à set lepot zai na ron dok chua ka zokima ul fela pen mana poi về thì khan u te bula hriam deuh khel zirnan tha hrim hrim ron thu thakop maya score thei don em ala he deuh lek maya bana per dat mai zona luson ball lo sa mai recover le tumin so va try lengan ngat ko tiang khu tha ti sual pon lengan ngan mai tur sarsia aba lom teu ve zolta Azra long ball Edwina camera stand của keng lâu che vắc mang thì lom hết mà có là con này đuôi nào khác lâu thịt lúa một set lại pot Kolasib United lamin sai té sao nào dâu kia mà Kolasib United lamin corner pen don ne Joshua corner bet session low sisi lamin ball da chuak leng hal van mea Kolasib United corner kha session low low deliver to in call trophy masuk top na pet pera uyam hle me keeper gol kota Azra right back pet hala right back ko ming ko thei chi long tlan me counter leng hala defender tan lo di pui the lo sisi lamin corner pet ve don thong ni dikha nen corner voi khat be ve lo chuak to ni he thaya trashim shime saya Azra Joshua Azra
oi pesol velet lat Sarsisia Joshua chân himan plat hol hama sile penalty and pet vedona ne chin hang Kolasib United and misa और score ta dikhan ni kuning kela goal masabera ne Ares Rotfelen and Thalia Ezran Saglama Aresa saya Zen Ezra ne duinatan thua Kolasib United in corner Edwina rompe dona ne Sana Sarsisia Ezra ne nain Mungo ning right defense ku right back ku Zena rompe chongala resa Zen Ezra Zoltan change Zen Zoltan Zakima tuna ball si lama utang ball khalut ka siama ni kha lo shalok lo a Aurum Petrosic mai drop chelo tlat siama manama sa jam pui nai chu don outman ani hi Kolasib I win under 14 te polok how zak zakane reliance ha Bukan por le papa por chilo chin kop mai avan ti chae mo arepa Joshua Perfala Ezra Zana Joshua What try Edwina Murumpet chilo Zana sod man of a tram sod man keeper positioning the grow come Zana chu sak thoi lai ma Perfala Zokima gola try mangal zim de lak nangin factor
Hamo mấy tàu lâu vàng để bồn nghe trời thôi bồn lần loss lâu ăn sọt chìm chìm bông hạt trời cho xí xí á rồi tay rồi đắp cho giờ nè không bùng chơi buồn là chẳng á tôi sim này tên là mình sao giờ nè hết rồi ở đây sao apa chơi Zoki mà Zalan Zoki mà saya long ball uyum tu Puso sila men chang le a edu na no vat chu thate wem teulet tok zo so aref rot vela sang shet ni choshim shime defender tên bóng đã chuộc thì lâu mà sai resa Ezra Jokim tan Zakim Zion tackle to Ezra Karong cross hello goal velet lat mai Haresa saya Zoltea Ezra Sanga Profela Zan Sa Misbah somtlat are saram pega tuma
Sisi là em ball chẳng change lẽ Warum Petra về Sisi siapa? Ini loh siapa loh? Sisia siapa? Oh, vẫn Petra về score về lượt lót mà Edwin không bùi á Sam tới lên lẹ Sa siapa? Sa Ismailan red left back Ismail orang lu coba ya lupa ya Sultan lamah Rafela Zaina sama sanga Rafela apa dikte oh lele man lo kelompu ya Rafela oh tele tu kedua Isra Zana Isra Sultana anh bolong lên mày sisi lamah well perlan mày Rafela Edwin Bismillah saya Zoltea Rafela Tran pui chờ lâu tịt rồi về phô lắm về lại lát Zoltea này ạ không pui à Edwin nào Rafela Bulan drop chuột lẹ keeper save thấy lát mà Wal kota ron sẽ hriam mà
cái đuôi na nó quên á rốt phải là sang á Ezra long ball Ismail aron lut chho do na tem ball lut chat de uyom về drop chelo apuya lo insiam rem mana kom puya velu bui thre anna shatan mo uyum fa asisia changlama gram ball thazet mayor apuya lodang chat lewela sang đúng không ạ? Trifela sang cross đúng không ạ? Trifel try shim biết thấy cái rốt phela này đâu ngắm zo cái này đúng không ạ? Smell đúng không ạ? Sollte ja. Sang Petrokop mai sang là mình lâu mà salsiccia Kolasib United lapangan back nem mana chu avangin han reset lepot ni silamin silamin tlam rem ball on so tir thei don em au duan lana fela apa ya ngama smell apa ya play on ke
lamah. Sering isa. Saya. Rufala. Zoltaya. Lamah. Edwin. Sila main corner bel velo dona tu ni kalen half time om chu ni time nei khan khel tlang pom don ani chan chu hem join khel tur pon lom thu wang khanin sa có sẽ mấy thầy đầu tuần mình cứ từng nghe sangan ya Zoltaya. Raptea ni ju sao sangan change chakop mai Ismaila Rufala Ismaila lamah. Lompuya. Lompuyan score. Doon mo kalau tim man mo kop may chance tra. Saya. Toltele saya. Ngama. Lompuya. Zikarian mika mungkin toro apa ya? Ngama.
hiểu đi nào. Vẫn thì em toàn lên ngất ngất mày. Rồi tay very bor mà phải perin sure. Siapa? Ini loh, siapa mau ketemu? Nggak sekalian mi ho he. Bukan dicoba. Siapa? Polo. Ngapain klan lu buat? We'll go to safe. Sang trăng tu mà anh phơi big lâu cho bạn phô xí lên chlte tumpo ya sa smell Milo. Smell that side there. Sisi la minsan sana ile don es sot tabig lo. Zolte. Sa. Dalle travive. Sanga. Smell. Ngama. Kan win na rin kumbana. Ay, uyun pa. Salto. Udah. Shot. Oh, wow, betul va corner. Tuh ya.
không clear thì chót mà sai nè bị đồ nó không mẹ set lại bot ball code sang receive chelawe lên cho có máy rồi thế á sang à mình cái gì là vào là lút xe tổ corner long point corner là beta giống số mà nó có bùng đó lên just mana saya nggak mah Ismail nggak mau HP rượu mà bóng mặt lâu nếm mà hay miss là sao rồi thế nggak mau mình thấy rất khó chú ball code huna top ta in khela mo nom khop mai atota hian in khel tur ten lo hak to den khel tur te pon lo hak trap mai try dikhan in puitling zinga in khel anzir don junior second division age group om to lo na hunan khel don ni tin an ni ho hen kumina hianin under 15 te under 16 te la khel phadon boka chumi khel main second division tournament an lo fight masadona thrim shimani video lo clear so ban kan lo me to le phadong